Ana Sek, kamusta? O Lara, ana balita, kamusta kayo di Bagyo? Ate lata Sek, nakaraos lata, mo't uray kaskasano. Ana ngay Sek, awan lata ti ayuda, uray sardinas la kuma. Yur uray yung labi ita, inununada pa yung ada kiti luglugar mat nga kwa, ado ti nasalanta na ti Bagyo. Yur uray yung lang bibiitin, sumang plato da kiti paayuda ti gobyerno ket sa pasak mga may kanto amin. Kas jelatan Sek, winuhan yung lakay agibunong ta inalmanan yung manan amin da kita inyawat ti gobyerno nga paayuda dan para da kiti tattaon. Tartaron nung data pinagsasaon si Kalara, naglaing kay ngagsapol iti ayuda samantalang no barangay assembly kada palinis barangay ka haman lang nga makita da kita gargarit yo samantalang no ay ayuda ti pagtutungtungan da kayo pa iti una nga may agsapol da kayo pa iti una nga may reklamo nagpoposkol kiti da kita ro payo hanmat Sek salsaludsudok lang tartaran man data pinagsalsaludsud mo ta madik magustuhan kung nayo lang sino kayo mo pasensyakan Sek mabisina lagamin iso nga kasdi lang ti panagdamag ko kinyam kuno madim kay gitono na daydi panagsalita ka pasensyakan basta tay ayuda min to Sek ayuda tarupan isipat kunto pa nga iti tarupan dagita deldelata kitantaman no nga lumtad data nakarit kay gayam Sek ay talaga bastusak dagiti tattao nga papadayo kumano ka malati sa ngwana kung tabaka no masaplit ang gatipos pagi ka kuripaspas ka dita tuno sa baro no kagbari-bari ka nga umuna awang babay na talaga dati nga babae ma asino ka apam may saka mal agawid ka man ta nga dati so manurusurti ubraam bigbigat ayapo hindi na pasamak ijay bigbigat nakapudpudok ti ulo ni mama bigbigat ang burburok dara na awang pa yung ibagak nga madikot pati siya pagpupudutan na nauyong nga talaga ni mama